Эфирде хабарлар вақыты. Селам алейкум, сағлы серджелеріміз бүгін программымызда. Ғарып мемлекетлері еле қырымларының ақуқлары бозылуы мевзусы бүгін Москва Ахмежит шәрлері арасында видеокупюр форматында кечірілген брифингде мүзакер етілді. Топланғанлар ОБСЕ конференциясында yüz берген вақаларны, яғни Қырым журналистлеріне сөз берілмегенini ве Қырым тасил назыры муавиніне исвиятчыға кірмеге ясақы түлівіні ғарби топлулық ярмандаға қаршы ачық женг алып барғанының алиметлері деп танылар. В этом году, конечно же, мы совершили определенный прорыв. Особое внимание уделялось крымско-татарской теме. И здесь следует отметить, что аргументов новых у наших западных оппонентов не находится, а услышать и принять позицию самих крымских татар они оказываются не готовы. Вот возникает вопрос, хотят ли секретариаты этих организаций знать истину? Мы их приглашаем приехать в Крым. Конференцияда Қырым татарлар сықыштырылғаны мевзусы да көтерілді. Меселя Сейтумер Немитулаев шымды Украина тарафындан тақып олына оның мүлкеті есе ешбір себепсіз тевқif етілді. Украина не хочет видеть правду, то, что происходит на самом деле. Крым, здесь семья моя, 3 детей, 6 внуков. Живу у себя на родине и меня признают врагом. К сожалению, еще раз обращаюсь с западным СМИ. Той Украины, какая была, сегодня нет. Сегодня там управляют националисты, которые не хотят видеть правду. Жематчылар қайт еткенлеріне көре, бұл сене информацион қамачав бозмақ йоналешінде бірінші адым басылды. Иллерде қырымлылар дүния медаларында кечкен тедбірлерде иштирак етті жеклер. Қырымлылар ташылмаған мал-мүлк ғарыдан қайт етілгенде госпошлина яғни девлет бергісі төлөнуі мүддет бойынша сынырланмайжақ. Федераль қанунға бөле денішувлеріні Қырымның Назирлер шурасы теклиф етті деп хабареті өз Facebook сәфисінде Сергей Аксенов. Русияның бергі кодексі бойынша Қырымда ташылмаған мал-мүлкнің сайыплері үшін 2019 сене январның біріне қадар имтиязлы мүддет берілі. Қырым ел башчысының фікірі бойынша бөле сыныр көрсетілуі доғру Аксенов айрыжа қайтты ки Русияде мүлкиет янындан қайт олынмасына 20 жылдан зейде беріле. Қырымда есе бұл іш яқында башланды. Қырым ве Ярослав велеті арасында ишбірлік да зеде семерелі олажақ. Бұақта Жұмхуриятының ел башчысы білдірді. О қайтыты ки велеет реберлігі ве бизнес векілері еле қорушув девамында иш бойынша бағлар пекітілі вақта анлашмалар тызылды. Бөлі лекнен регионлар арасында алып барылған тежарет шымдылық бір елда 650 миллион рублені тешкілеті. Сергей Аксенов бұл көстергіш артажағында емин. О емде қайтыты ки Жұмхурият Ярослав велетінің сакелеріне Қырым шарапыны, мейва, денис мақсылаты, әмде ағыр ве енгіл санаи мақсылатларыны тевсие те были. Связи между предприятиями Ярославской области и Республики Крым укрепляются. Практически ежедневно мы находим новых партнеров на территории Ярославской области. Потенциал для сотрудничества на самом деле, друзья, колоссален. И я лично глубоко убежден, что развитие нашей страны, нашей любимой России как раз зависит от того, насколько эта экономика развивается в регионах. Ахмежит районының молодежна 5 қасабасына газ кешірілді. Микрорайонда бұақта 10 жылдан зеде арзу ете еділер. Кім көмірнен, кім есе электрика или қызына еді. Бүгін газ алевы янды. Бізім телевизион тақымыз чоқ бекленілген вақаяны көзетті. Мына бұ тарихи даққалар. Сакенлерінің бұйық арзусы керчеклешті. Вот. Спасибо вам огромное. Вот теперь тепла и уюта вашему дому. Теперь можете спокойно пить чай и приглашать нас на чай. Газиевлер айлесі бұ вақытны тахминен 7 ел бекледі. Евнің сайыбы сервер ось көзлеріне инанмай. Эвел көмірве одын или қызына еділер. Ашысы кетірілген яқарлық әле пішірілі еді. Енді бұ қиынлықларны ұнытмақ мүмкін. Бірінші Алев тамам оларның ашханесінде янды. На сегодняшний день, вот, слава богу, вот, подключили нам природный газ. Огромное спасибо нашему правительству.
Газ или тәмин этуф меселесі қасабада кечкен сене көзде чезіліп башланды. Сонки 2 ай девамында газ хадимлері соқақларда 7,5 километр ақ құрып олдылар. Федераль бюджеттен 19 миллион рублей масраф етілді. По предложению Госкомнадзора проект был включен в газификации в федеральную целевую программу. В 2015-2016 году были выполнены проектные работы, и 2017 и 2018 год были проведены строительные работы по укладке газопровода. Крым-Газсети идаресінің малюматына көре қыздыру мевсімгеже молодежная қасабасында 20 эв газға қошылacak. Шымды енді 170 ариза қабул етілді ве 137 аңлашма тізілді. Работа выполнена в полном объеме. На сегодняшний день, как уже администрация района говорит о том, что данный микрорайон уже на 100% газифицирован. Сейчас идет технологический прессинг каждого жителя. Крымда тантаналы газ берулеві Расимы енді ань-анеге чеварылды. Мавы яқарлықны газ хадимлері тежде кечірмеге тырышалар. Тамам bu hafta çok beklenilgen вақия Сақ, Бақчисарай ве Курман районларының сәкенлеріні қуандырacak. Сейчас разработана программа газификации населенных пунктов Республики Крым. До 2022 года мы газифицируем более 80%. Каждую неделю мы сейчас проводим торжественные пуски. В ближайшее время у нас будут пуски в Сакском районе, в Красногвардейском и Бахчисарайском районе. Шымдықы вақытта Крымда 560 мескен ерде газ yok. Ярымада 2030 сенегеже бутунли газ летемин етілежек. Деп вадейте Крым акимиеті. Султан Истакаева, Виталий Голубев, Миллет Ичун. Рейс автобус 5 араба еле чатышты зарар көргенлер бар. Ахмет-Житақияр трассасында Ливатки кою янында рейс автобусы ве 5 янгыл араба иштирагы иле қаза юз берді. Yol naqliyat қазанын ақыбетлеріні көстірген видеоны іштімай ағыларының құланыжылары нешір әттілер. Қырым Жұмхуриеті бойынша ГИБДД идаресінің матбуат қызметінде хабер әттілеркі, автобус қаршы yolға чыққаны себебінден чатышма олды, en azdan 4 инсан зарар көрді. Бала бақшасында кенжелеріні ескі мүддетті кечкен мақсулатлар или ашата еділер. Қарасул Базар районының прокуратура идаресі Земляничка адлы бақшада емек или бағлы бір sıra қаба бозулар тапты. Бұақта Қырым прокуратурасының матбуат қызметі хабереті. Бозулар емеклер пішірілуінде меню баларының ихтияжларына uygun olmағанында ве порциялар азлаштырылуында тайынленді. Бұндан ғары мақсулатларынан кейфетінің таздықланған весиқалары олмаған малар тапылды. Тешкіруф нәтижесінде бала бақшасының сабық мудеріне низбеттен меморий бозулар ақта жинай иш açıldı. Қырымда чоқ елардан сон илк сефер памух остыру башладылар. Шымды тек эксперименталь мақсат үшін ве кечік миқдарда. Бұл sıcақ аваны севген өсімлік Русияның Женюби регионларында яқшы өсе. Ярмадамызның иклимі памух остырмек үшін келішемі, йоқмы? Бұны мұхбирмі Саша Шулакова біле. Памук жылуы ағыр иш, берекетні елнен топламақ керек. Бөле алда хамал өз кейфетіні сақлап қала. 4 пальцами мы обхватываем коробочку и вынимаем оттуда сам хлопок. Вот. Памук чалысы 1-2 метрге же осе біле. Бір чалыда 10-ға якын құту ола біле. Пушистый. Пушистенький? Да. А можно самой тоже, да, попробовать собрать? Это получается вот этот вот. Вытаскиваем. Ага, вот так хватаем. В принципе, ничего сложного нет. Ничего сложного Нужно нет, очистить. Часто приходится нагибаться. Памук чалыларында бір вақытта эмгулер, эмде пышкен кутучықлар ола біле. Опыление заканчивается. Вот появляется здесь такой вот маленький коробочка хлопка, которая потом вырастает вот до такого размера. Потом раскрывается и получается хлопок. И мы начинаем его собирать. Памук чалысы sıcақ аваны севген өсімлік. Оны остырмек үшін чоқ күнеш керек. Яғанақлар есе орта қарарда олмалы. Учайда пышы. Бақылувда пек қиын дегіл. Күзнің сонuna же берекет бере. Атта бірінші қырым суықлары өсімлікні қорқузмай. 10 сотка ерде 12 бин памук чалысы отуртылған. Бу Феникс деген чешет. Оны Ставропольден кетірділер. Эксперимент нәтижесінде 300-ге якын кило памук жиымаға планаштыралар. Шымдылік тек 10 сотка. Амма тәжірибе көстергеніне көре бу өсімлікнің келечегі бұйық. Қырымда Койхожалық ilmi тетқиқи институтының алимлері бұны избатладылар. Тамчы сувару себебінден берекет бұйық ола. Если в Крыму и вообще в России будет
производства собственного хлопка, это будет импортозамещение с одной стороны, и с другой стороны поднимется экономика, потому как 1 тонна хлопчатника стоит в 10 раз дороже, чем товарная пшеница. Тоқумадан ғайры памуқтан бір талай файдалы шейлер япыла. Урлуқларны ezіп яқ япыла. Сықылған шейлер исе эф айваларының ашаталар. Башқа салаларда да фаал суретте құланыла. Памуқны халқ арасында бейаз алтын деп адлайлар. Оның асравы иқтисадиет юкселювінден ғайры емді иш ерлер пейда олувы иле бағлы. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Evden çıkmayıp üniversitette kezinmek. Kırım Federal Üniversiteti Ali Okuf Yurt'nın struktur bölükleri boyunca virtual tur takdim ettiler. Bu hafta Okuf Muassesinin matbuat hizmeti haber etti. Büyük virtual seyahat 4 turga bölüngen ve Ali Okuf Yurt'nın ilmi, tahsil ve ictimai yaşayışakta malumat veriyor. Hepsi turlar özera bağlı ve ekranda ok işaretleri şeklinde mahsus hipersılkalar yardımıyla çalışan. Meraklı interaktif ekspozisiya ile Kırım Federal Университетінің ресми сайтында танышылмақ мүмкін. И нами активно проводилась оцифровка фотографий, документов, и сначала мы их просто выкладывали на сайте нашего музея, но потом возникла идея, что вот все-таки мы должны использовать современные технологии для того, чтобы и молодежи было интересно. Қарасу базарда 6 evde keçirilgen kapital tamir işleri sonuna yetti. İşçiler evlerinin ok көрінішіні, damlarını ve kırışlarını yanıladılar. Binalarının alı nasıl edi ve tamirden son nasıl oldu? Bunu muhbirimiz Fatime Sidametova öğrenmeye tırıştı. Bu evlerinde yarım asır tura bu devirde divarlar çatladı, erşe sıkırdı, damlardan su vakı başladı. Yerli sakinlerinin sözlerine göre binalar çoktan tamir edilmek gerek. Плохо, что вы не видели его до этого. Вот. Вы сейчас видите, когда уже сделали такой ремонт, потому что козырек и крыша текла. Мы что могли, своими руками делали. Крышу запенивали дырки, где чтобы оно не бежало. Tamir işler bu yerde iyun ayından sentyabr ayına kadar geçirildi. Kvartiralarının sahipleri bu işte faal iştirak ettiler. Dam ve binalar oğunun renklerini seçtiler. Ama evler tertipke getirileceğine birden inanmadılar. Люди даже говорили так, что вот вы только начните, и мы пойдем оплачивать этот капремонт. Kapital tamirler sahiplerinin şahsi paralarına geçirili. Ama temizlik, sıcaklık ve onaytlık olması için para tölemege herkes hazır değil eken. Kırım'da çok katlı evler sakinlerinin tek yarısı kvitansiyalar boyunca para төлейler. Люди, к сожалению, у нас недостаточно ответственно относятся к вопросам капремонта. Они не понимают, что от того, в каком состоянии находится их дом, зависит их безопасность и комфортность проживания в этом доме. Қарасу базардайында 6 mesken ev tamir etildi. İşçiler divarlarını soğuk geçmemezligini hazırladılar ve elektrik ağlarını yanıladılar. Da onlarca ev öznev betonu bekley. На каждый дом порядка 2 миллионов рублей – это крыша и фасад. Вот, то есть общая цифра получается порядка 12 миллионов рублей. Birkaç ay içinde eskirgen binalar parlak ve bakılgan evlerge çevirildi. Sakinler vade ettiler ki ular bu ele kuruluşunu saklamağa tırışacaklar. Fatime Sidametova, Alişer Alimov, Millet için. Gazpro'da yıl geçirilgen 35. Haraks forumu keçi. Tedbir siyasi feza ve ictimai devir mevzusuna bağışlana. Halkara Koruşuf 75'ke yakın yetekçi alim siyasi ve ekspertini topladı. Kalgan tafsilatlar Safiya Şukurova'nın levhasında. Форум iştirakçısı Рашми Сингх Hindistan'dan keldi. Kırımda birinci sefer buluna. Ömür arkadaşı ise evvelere kelgen idi. Elde etken informasyonu şahsi inkişafı için kullanmağa niyet etti. Kırım meydanında informasyon cenk mevzusu boyunca maruza ile çıkışta bulunmağa hazır. Основной объект информационных войн, который помогает сопротивляться и анализировать, это компьютерные сети. Анализируя их, можно отличать информацию подлинную от фейковой. Харакс форумы bu halkara meydan. Bu yerde akademik münakaşalar keçi. Olarını Rusya ve post-sovet devrinin memleketleri inkişafında yanı tendensiyalar öğrenilüvüne bağışlaylar. Bundan da gayrı dünyada siyasi, iktisadi ve ictimai medeni ceryanlar müzakere edildi. Поднимается тема русского мира, единения русского народа в целом, в общем понятии этого глобального слова. Происходит обмен мнениями, обмен наработками, и это как один из видов научной дипломатии.
Харакс форумы елда эки кере өткөрүлө октябрь ве майыс айларында. Бу сефер мында Русия, Булгаристан, Хиндистан, Норвегия, Бразилия, Иордания ве Сербистан мемлекетлеринден келдилер. Тамам сонкелери форумдун тешкил этилүүнүнө муим эссе коштулар. Из Сербии приступил, дошло. Сербская и русская культура имеют много общего. У нас есть сотрудничество между российскими учеными из Крыма и сербскими учеными. Мы разрабатываем общие проекты и делимся данными между собой. Энди 21 жылдан бери бу тедбир Кырымда Гаспрадагы Харакс бинасында кечириле. Марузалардан гайры чет эл мусафирлери үчүн князлар эвинде ве ярмадада экскурсия кечирилежек. 35-й Харакский форум продлится до 6 октября. Представители 8 стран в Крыму будут обсуждать такие темы, как религия, гражданское общество, Крым в российском политическом пространстве. Напомню, 36-й Харакский форум состоится уже в мае 2019 года. София Шукурова и Иван Евдокимов, телеканал «Миллет». Ахмежите «Я люблю мир» адлы кинофестиваль ачылды. Мерасым форум «Мира» адлы 5-ші юбилей халқара тедбір чечвесінде олып кешті. Кинофестиваль 8 намзетлікте кечіріле, ишлерге жюри азалары қымет кестілер. Бұл Русия ве четел кинематографлары әмде чалғычылар. Тәфсилатлар бізім левхамызда. Кырмызы кылым, камера атешлері ве гурделі алғышлар. Боле белі инсанларны эркун көріп аламасын. Бу күні тек белі актерлар, йырджылар ве медальлерден гайры кичик йылдызлар да өзлерін көстерділер. Кинофестивальде 300-ден зияде лента тақдим етілді. Финалға тек 16 фильм шықты. Дүнияның чешет көшелерінде бұлынып жюри азалары весиқалы, қысқа метражлы фильмлерге ве иштимаи видеороликлерге қимет кестілер. Нәтижеде юреке тоқынғанларына сечіп алдылар. Сейчас вот фильмы снимают такие, что смотришь, ты забываешь через секунду, потому что это просто был бессмысленный фильм. То, что сейчас мы видим и увидим еще с вами на этом кинофестивале, это то, что позволяет подумать, поплакать иногда посмеяться, но при этом не остаться равнодушным. Яхшы кино олған ерде ич бір дава олмас. Более ноқтай назарны буддистлер монархиясы теге білдірді. Кореядан келген мұсафыр Русияда әмді бір қач сефер бұлынғаны ақта тарифете. Мұнда озыны евде кібудуйғаны себебінден сық-сық келе. Сержілерге дайми яшайыш ақта фильм тақдим етті. Этот фильм – попытка объединить религии и показать, что все они в своей основе говорят о натуре человека. Примерно о том же самом. На основе христианской религии, консолидируемой в Библии, объединить таким образом разные религии. Программаға әмді қырымлы режиссерларының фильмлері кірді. Чоқысы весиқалы әсерлер. Наш фильм из Крыма тоже оказался здесь. Это не будем говорить, что... Но вообще в процессе это не случай. Значит, получается, что в Крыму возрождается киноиндустрия, и ее нужно просто нам всем поддерживать и любить. Эжнеби мусафирлер шашып аретте қалдылар. Олар үшін Қырымдаки ақиқат санкцияларға уғын келмей. Болелікнен Жерар Депардьенің ағасы Алан Депардье қайдетті ке, Овионың ағасы біздің мемлекетіміз иле аретленелер. Атты Қырымда фильм шығармаға ниет етелер. Я уже не раз видел природные красоты вашего полуострова. Горы, леса, море. Весь пейзаж завораживает. Почему бы и нет? На будущее это может быть создание конкретного проекта большого кино в Крыму. Қысқа метрлік фильмлерінің өз құсусиетлері бар. Ярышның финалына яш ве белі режиссерларының парлақ ішлері шықты. Әрбірі өз мемлекетінің мәдениетіні тақдим етті. Наджи Исаева, Иван Евдокимов, Миллет телеканалы. Шымдылық бұл эпос малюмат келечек хабарлар информацион программасына қачырмаңыз. Көрішмек үзре, сау мен қалыңыз.